So ons is hierso besig om padpad te speel en dit gaan baie lekker. It's 1 minute later and we're still waiting. Okay. Staan nie. Maar doe maar niks. Jy moet foon. Hierso. En Okay. Kan onthou ons is eerlik. Yes, dit was amper. As hy verby die lyn kom, dan mag jy weer gaan. Dan mag jy oorbegin. Mag ek hier staan? Ja. Yes, Kylie, dit was goed. Ek het ingehaal. Kom slaan. Kyk, my mom's gonna clap. Good shot. Okay, she got it in on the 2. Okay, let's go. We're going to number 2, but yes. Okay, number 2, second shot. 3. Yes, Kylie, pas op die mense. Kyk, kom oor. Retry. Kom oor. Maar kyk hier, hou hom reg, die langer kant moet voorwees. So. Ja. Nie hard nie. Kylie. Dit is nie hard Ja, nie. kyk, okay. Dis dit sou cool gewees het. 3. Toe is so amper aan gewees maar te rol hy net vir ander kant toe. Okay, my mama's gonna clap. There goes the ball. She's lucky. Oh. 2. Okay, we're not going now. Going to 3. Mama, ons gaan nou eers met vir hulle wag en vir hulle gaan. Now we're just gonna must wait for them and them. Okay, we're just waiting for them to finish. I'm just gonna jump. Again. Yes. I'm going without shoes and that. My ball just wanted to go away. Why? Okay. Now I'm going to go. The easiest tree, right? Oh. Kijk ook een retry gaan. Of mag het? Een retry. Ja. Dat is die laatste retry. Ons mag niet Mag in. net 3 keer. Ja. Nee, net 1 in 'n koers. As ons wil. Ons kan 5 gebruik, Safari Tap het 1 gebruik. Hier is my eerste ene. Daai ander ene het terug betaal. Kyk, daai is 'n retry weer. Nie so hard nie. Okay, sagter, nee. Sagter laat hy daar agter bly. Daar's hy, daai is goed. Michael! Ag my flippe nie meer verloor. Kom oor, kom. As hierdie keer Kyk, dink nou mooi. my meer verloor. Laat hy daar se kruip laat hy daai kant toe probeer. Dis wat ek doen. Well, it's here in the hole. Twee.
Nou, hoeveel trouwens? Bro, mag dit nie hardop sê nie. Nee, hy gaan terug by ons. Jo, daai is 'n goeie slaan. There's the hole. My mom just must hit it perfectly. And it will go in. Oh! 3. Ja, My mom thinks ek skryf lelik. ek skryf Okay, sorry guys, I must